Kaya tanya ti plano mi taading ko, saan ka pa yung agtrabaho? Kwa manong, panggap ko kumati agsubli di syudad. Agsubli ako may tisigo na trabaho. Ay kat nasayat dahi ta planom. Hanggang asino iti mga iwan iti anak mo no bilang. Dahita nga rin ti parikot ko manong. Kasaritak to ni nanang nanyat ko nana. Numayat ang mga iwan iti anak ko, agsubli ak iti sigo na trabaho. Una, pauitan tulay dan iti kwartada. No kasta ti planom ita. Sigay, mayatak ang mga iwan iti anak mo, Mika. Agyaman ako unay nanang. Ngam ikarem nga ipaay mo amin akasapulan day ta anak mo. Kan siyempre, kasamatan kanyak ang mga iwan. Ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Ipaay ko amin nakasapulan nyo. Nasaya at no kasta. Kan may sa, ikarem adimon soblian ti kayan ayat mo. Awan serbi na ti kasya alalaki. Kita amita. Naganak ka, ngampulos ngawan intulong nakan ka, ni ultimo umay sumarungkar, awan. Ay, uwan nga rod nanang. Di kay madanagan. Namimpinsanan na napunas ti panagayat ko kan ni Lloyd. Gapoy ti sana nasaya at nginararamid na. Iso ati anak ko laang ti pampanunuta kita. Welcome back, Mika. Nasaya at nagsubli ka dito yung syudad. Wen friend, tamasayangan ak mo titi trabaho no bilang laang. Aywan sayang at talaga. Aywan gayam. Asino nga iti mga aywan iti anak mo ita? Ay, asino pa'y kumangay. Ninanang ko Isulaang matinawaya ang mabalin ang mga awir iti anak ko. Kasta ka di? Ay na, day tamot ti pagsayaatan na. No adda pa'y laang tinaganak akatulungam. Iso anagasat ka. Taadda pa'y laang ninanang yu at tumultulong kada kayo. Ngam para kanyak. Naidumduman ni nanang. Ngamin sa bali. Kas ko maita. Imanugot nga iwanan na ti anak ko. Ngam adamat kondisyon na. Masapol ka nung nga ikakiti kwarta iti binulan. Anya? Uwan, Lisa. Sana libre ti panangaywan na iti anak ko. No tidado mga inak at urayan dalaang no adda maitid kadakwada. Sa bali ni nanang ko, makapungtut pa'y no kasdi nga awan maitid ko a kwarta. Anto iti kwarta yun nanang. Nangipawit ni Mika iti kalman. Ang gamit lang inyag ko. Ha? Manungay day ta? 4,000 nanang. Alawan siya lang daytoy. Saan kayo mo tanagumatang iti diaper kan gatas ni baby? Tadamot impawit na. Ito na. Anya? Na yan day di babae. Apay 4,000 lang timpawit na. Nanang. Ha? No kastamot lang. Agawid lang dito'y balay. Umikatan ijay trabaho na. Taisaw ti mga iwan iti anak na. Nanang, apay ka di akasta kayo. Amuyo mo't akasubsubli lang ni Mika iti trabaho na. Kan may sa, awan mo't paggastusan nyo dito'y balay, tapno kurangin nyo na ita. Awagam ni Mika. Ibagam kan kwa na akurang timpawit na. Ha? Adda utang ko anasken abayada. Iso anasken anayunan naman tipawit na. Hello, Manong Kevin. Siyak day tao, Mika. Nanang, kumusta kayon? Apay akurang timpawit mo a kwarta? Apay 4,000 lang. Imbagak matkan ka, nga dautang ko anasken abayadak. Lungko day jay. Ha? Nukas tamat lang akurang-kurang ti ipawit mo. Agawid kalangan, tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nanang, apay akasta kay matan. Sige, inton sumaro no. Nayunak ton ti ipawit ko. Day talaang tinaipawit ko ita. Takasubsublikat nga ron iti trabaho. Maawatan niyo ko, mama. Ha? Kung naklakit day, no adda ka makatulong kanyak. Saan mo't gayam? Nanang, Nakasaritak ni Kevin iti kalman. Isungay mayak dito ita, takayat kakasarita, Helen. Ha? May papanitian niya, Manong Julio?
Di mo kumamot ung tante anak mo. Gapulang iti kwarta. Unay kamutan. Ha? Panunutom kumamot nga iso nga danimi kay jay syudad nga agtrab-trabaho. Ta para ka na kayo iti apukom. Apay nalakat agsapul iti kwarta. Di kagsaw iti kasta manaw. Gaputasakbay anapan ijay syudad ni Mika. Nagsaritaan men ti may papan itigatad anas ken nga ipawit na kanya. Nakapungtotak ta 4,000 lang timpawit na. Aniya. Apukom day tayo ay wanam. Ang dawatam iti dakalagatan janak mo. Aniya kamutan. Kasla di mo anak ni Mika iti kastang kararamidan. Ha! Sardangan nakmanaw. Awan amom iti anyaman ang nagsaritaan may. Iso asaan kakuman ang makiblang. Tatang, nakitak da lola. Kaduhan na ti anak ng Timika. Nagkapuday di balay daan ti ising. Iji nga'y pagayayaman da iti baraha. Anya? Ay, sige anak ko. Tainaktuman kasarita ni Lolam? Apay ang nakapulis ka, Mika. Papanam katrabiin. Mapanak iji palengke, Lisa. Adda ngamin nagaplaya ka restaurant ijay. Agserva kiti makan. Aging galaang matita alas 11 ti rabii. Anya, ay unay kan. Kasla saan kamutin ang mabambanog iti kastangar aramidam, friend. Mabambanugak mat, friend, ngam kasapulan. Nutisweldo lang iji pagtrab-trabahuan ta tinam na maak. Kurang atalaga. Anya, Ayos lang kumano sana kasi ni nanang. Ngam no kurang ti ipawit ko. Agungat mat. ngam panunutam kumamit ti salunat mo. Sikat ti nakakaan sinubilang laang. Agasam day ta, mapuyat ka. Manulaang nga oras ti panaturog mo. Agriin ka manin ama sapain ton bigat, tapno mapan agtrabaho. Ay na friend, di mo matparigatan ti bagim Adda ni Mika ijay syudad nga agtrab-trabaho para kada kayo nanang. Ang amanya teraramidan nyo. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. Na, anya ka din day tangay bagbag amanak ka. Awan matdakas nga aramita ka. Di kayo naglibak nanang Adda nakakita kada kayo akanayon kayo amapan ijay sugalan. Saan la amay sa hunod 2 tao tinakaidanon kanya. Anya, Panunuton nyo kumamot ti rigat ni Mika ijay syudad. Di namat pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit na kada kayo. Nukurang ti maipawit na, nagaduti sa uyo. Awan pa'y pakibiyangan nyo numasayar ti rik na ti padayo a tao. Gapu iti panagsasauyo. ha, Pangasiyo kumamot nanang. Sardengan yon ti panagsugsugal nyo. Ikuykuyog yo pa'y ti apu ko yo jay sugalan. Isardeng yon, dahi tangar aramidan nyo. Hello, Manong. siyak day to'y, Mika. Imayak na nakiawag dito'y ayandamanong ma. Ay, kumusta kayo mo nanang? Awan niya, manon alawas tinapalabas. Aping awan pa'y lang ti kwarta nga ipawit mo. Ha? Kasapulak ti kwarta. At dapay utang ka, ije istor anas ka na bayada. Daya par, tinutang ka. Anya? Aping imutang kayo katadumot di diaper nga impawit ko. Adaw, ngum ka na yun mat ngagsukat ti anak mo. No adaw ti reklamaw, agawid kalangan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nawatam. Sige, nanang. Inton bigat, ipawit ko amin na sweldok. Alaan yung tulatan ka ni Manong Kevin. Oh, apay kasta ti lang ha, Mika. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutat lang amin ti kasasaad ko ita. Nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kwarta man ang ti ibagbagana. Dinakman la sinaludsod no kumusta ak dito No kumusta ti trabahok. Basta kwarta lang tinapatagkan ko na. Anya, Sipod paya. Jak narik na ti panagayat kan pamatag ti maysa nga ina. Ngamin, tila napatagkan ko anak at ti mayawatan iti kwarta. anya ngay nga road, friend. Sapay lang kumata dumtang to ti gundaway ang makaamiris ti inayo.
Sapay lang kuma. Saan ka mapukawan itinamnama, friend? Maamiris nanto dayta. Hello, Manong. Hello, ading ko. Kumusta ka matan dito syudad? Ayos lang, Manong. Da kayo, kumusta kayo? Kumusta ti anak ko? Mapanda ka di kanina nang dita balayo? Ayos kami lang. Awan, umay naman dito itong galawan aramida ni Nanang. Ay, uwang gayam. Sa dino ka diti pangigasgastusan ni Nanang iti kwartang ipawpawit ko. Adda ka di gatgatangan na nga arwatan da. Wala, ading ko. Damat. Nasayaat nga rod no kasta. Sige, baliwan tanto tagsarita. At dapay napating nga ramidag. Aramida? Nalpasan ti oras ti trabaho, sana ya? Uwan Manong. Ngam at dapay naskan nga ramidag. Apay di mo impakaam mo iti kabsat mo agtrab-trabaho ka iti rabi eh. Ay na friend, imbagam ko iti kasta, ibaga na mo't iti inayo, tapno maamuan na. Ay, saan na naskan, friend? Ure maamuan nang agtrab-trabaho iti rabi eh. Awan bibiyang ni Nanang kanyak. Maragsakan kiti Anya, ay, unay mo't tanday na klase ti ina. Ay, Iso nagasat ka, tasana kasi ti inak ti inam, Lisa. Apalan ka nga ron. Kanayon da ka akumustaan dagiti naganak mo nga ure adan pamilyam. Angem siyak, umawag dalaang no kasapulan dati kwarta. Ay, numabalin la ko maagudwag ti bagik, inaramid kon. Tapno dakkal agatad ti mayawat ko iti inak. Barang maapresyar na matyar aramidag. Wan kayam. Kumusta matan ti anak mo dyan syudad, Helain? ha, ay kat nasaya at lata, Manong. Dayjay, agtrab-trabaho lata. Kasta. Kumusta nga iti panagipaw-pawit na iti kwartakan ka? Awan mo't parikaw, gaputa ipawit na mo't tigatad nga ibagakan kwa na. Kasta. Idi na minsan nga imawag ni Joyce. Nakunana napanda kanon nangan iti restaurant nga asideg iti palingkay. Idi kwan. Saan daanam namaan animi ka tinagiserve iti makan kadakwada? Ha, makan ko nam. Kat no iji opisina ti pagtrab-trabahuan ni Mika. No, iti aldaw. Ngam no iti rabi ay agtrab-trabaho iti panganan akas sideline na. Nakuna ni Joyce. Ta sinaludsod na ti kasinsin na no apay anasken nga agtrabaho iti rabi ay. Amaw, no anya tinsungbat na. Anya, Tapno isupay ka no nga inayon na nga ipawit na ken ka. Tapno lang awan mangeg na asaw, manipod ken ka. anya. Isu a panunutan ti rigrigat ni Mika ijay syudad. Ang mga no ti amom ket nanam ay ti biag na ijay. Saan? Anya. Nasaya ata si Mang Patkan, Lisa. Ha, apay akas tamot tila nga Mika. Agkakapsot nga rod. Maulawak. Awagak ko man ni Manong kung tsak makabangon. Jak maala tinaka-charge sa cellphone ko iji kusina. Anya. Ay na, ang mga nunaalam mo day ta itinalabas na panagpuy-puyat mo. Maulaw. Mano lang ang ngamin nga oras titurog mo tunggal rabi eh. Mabit lang ang mangisaganak iti makan apag sangwanta. Mika? Mika? Ha? Kalaat mo tin anagulimak. Ha? Ala, napukaw ng samot ng tipuot na. Hello, ading ko. Hello, Manong. Siya daytoy. Nilis agayam ni Mika. Ha? Manong, ada kami dito ospital ita. Inyag mi ni Mika ditoy. Gaputakila at matin anapukaw tipuot na. Anya? Umay kayo kumamanong. Tapno mabantayan yung mat ni Mika. O sige, Lisa. Mapanak ijayan dana nang itamat lang. Ipakamok na ita na pasamak. Mika, ading ko. Ada kanin. Kumusta kan?
Nasaya at matlat tamanong. Iso na lang tagakapsutak. Ti anak ko nga ay. Di ka mandanagan iti anak mo. Ada ka ni Uncle Julio. Imbati mi kan kuana. Kasta ka di. Mika, anak ko. Kumusta ti Riknam? Nana, Ay, Mika, anak ko. Apaya di mo man laing bagbaga ka na kami nga babusum at gaya man ti bagim iti katratrabahom. No di da ka nakita ni Joyce, di mi pa'y namuan. nanang. Inlimad ko ti amin. Gaputa jak kayat nga ibaga ti tao anak kakaasiak. Inaramid ko amin dayjay para kada kayo. Tapnodak kalagatan ti maipawit ko kada kayo. Tapno awan mangag ko nga kakasakit na sarita manipod kada kayo. Mika, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Amo ka basol ko amin na ito, eh. Kapo iti kinaman naging bubukod ko. Akwarta laang timang ipapay itirag sa kanya. Diyak man la pinanunot ti salunat mo, anak ko. Nanang, Pakawanan na. Katika rin. Sulnitak ti ado anak kurangakan ka, anak ko. Ala, umay kan, tatulungan ka, bumangon anak ko, tapno makapangangkan. kabaalak ti bumangon, nanang. Napigsa akon. Mika, anak ko, bay anak ko maamang asikasukan ka. Awanan kwartak nga itid ko kada kayo. Ha? Sa anak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta, anak ko. Adaman wano awan, saanan anapatagday ta. Bay anak ko maamang sulnit iti nagkurangakan ka kasinam. Nanang, Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka, anak ko. Katsapay ko mata mapakawanak iti nagbasulak. nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Gapotay patpatag kayo unay. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti